Social media ke iside ngaloko ukuthi even baholi labasembusweni kwabona bayadi ukuthi i-social media ine-power kanganani. Ngibonga kakhulu Msuthu, ngathemba ukuthi ema-question enu asaya ngasekupheleni. Sibonga kakhulu kubavundla kule comment la kayibekako indzaba ye-censoring noma ke self-censorship kumbe nje ngalokuthi sikhuluma ngesiswati umuntu angachaza kancane ethi yini le-self-censorship. I-self-censorship maswati lamahle ngesikhathi inzatheli iyaye ithi noma nayithola indzaba noma ingakethuswa ngumuntu ingakatshelwa ngumuntu ukuthi ingayibhali itatele nje yona ukuthi hawu lapha ngidawushadandla bese yona ke seyiba lula kule ndzaba kuthiwa ke leyo ke i-self-censorship lokusho ukuthi uyadisensorisha wena. Kunengelo ke kubanga lokho kungaba ukuthi kumbe uke waba persecuted before na ubhalile laphayana nje elithini boya ukhanza sinakubhaleke kabi ngathi nakubhaleke baye bakubide bona ukuthi kubhaleke kabi nakuphuma indzaba labangayifuni dibito ke tinsatseli ke setinako setivunule majobo sethi yakhona laphaya elithini sebaya ucolisa ukuthi ke babhalile ngiyona impilo nje idinsatseli takangwane leyo ngakho ukhanza sebabhala indlovu letibonakele bokutsimleni ngoba vele letindzaba atifanele ukuthi batibhale la kuhlele liphutse la nzanyeni. Mpephethela ngakusho mina ukuthi la kuleli verse netinsatseli letigudi kakhulu manje ke tibanjwe ngabhongwane. Siyathemba ukuthi nasi kulomkhankaso wekukhulula lelive sitawugcina sitholeke nalokuthi kunale media pluralism. I-media pluralism ke ngilokuthi le media inabe kungabe boSwazi le news kuphela. Lokho kwentela ukuthi njengoba silana namhla kulena platform lama skills ekubuka ukuthi nasingakhuluma nganako le media pluralism yenda ukuthi bantu kube bengingabekisa ngekudla badle masaladi kudla lokubhalance nabangakayithola indzaba kaSwazi le news bayithola lapha kaphiwa kuleli veke lapho liyadevelopa ngale diversity of views. Ngilokunye ke lesikuthemba ukuthi sisachubeka sitawugcina sifike lapho lama platforms abe manyendana abhekise ndzawonye akhulume ngavilinye ukuthi sifuna inkululeko simaswati. Uma ke mavise kamanengi uyaniyalate ichorus nani bese le ngoma sayiba nesisindo akufanani nesinakuhlabela umuntu munye. Ngilokunye nje nathi lesikubongako sesinyathela yena ke mavundla ukuthi siyakubonga lokho ukuthi kube nema platforms lapho khona sitawuteka letindzaba ngoba noma ngabe kuthiwa uyinyanga uyakwati ukugcoba lapha uhlanganise ngeke wabe sela uyadigcobela. Ngakho ke namhlanje ngiyajabula kakhulu nami ukuchaza ngomsebenzi wami Mpephethe la kule platform. Ngathemba ukuthi bekuyi-comment ke kubhembe kumbe singavulela lenye ngoba sekuyavakala ngala lebekabotile ukuthi yini amaswati lekufanele ayende to protect lama-journalists, because I think you are the third one nakasho lo sobe persecuted bheka imakhubu ukuthi kunalo munye bese sekuba nguwe. But asengibute ngiketelo wami umbuto you reference back to his question. So mina ngifuna ukuchecka this. So lokusho ukuthi imedia nyalo lana post lo 1973 decree and maybe even before I expected ukuthi idlale i-role
yekupromota inkosi nale regime basically kule ndlela lokwenteka ngayo. Ngoba ngisho lokho ngoba a few weeks back there was a front page thing observer with Swaziland becoming the home of one or something like that. While ngayitolo bantu bebashawa maphoyisa ngetinhlavu baye kuyosupporta pro-democracy MPs. So basically the media in Swaziland is expected to play a role of the propaganda so much to the extent of marketing and kunyusa popularity yale regime na. Msuthu ngicabanga ukuthi lo mbuto wakho ungakabuyi kulowa amavundla. Imedia le captured ingodi kakhulu even kubantu nje ngoba iveta sithombe emhlabeni lesingasiso. Kufanele ukuthi awufika nje esitolo ukhanze ukuthi ke bafake noma ke bagocodele basi lona ngishukela kanye ngibhelepele. Ufike wena umthenge loshukela because bakumisleadile. Na ufike ekhaya uthi ufake etiyeni uvese kubaba. Ingodi kanjalo ke media le captured ngoba ifaka into le information le wrong kubantu bagcine abantu benta ima decisions la ngasikahle because ba misleadiwe. Media is a very very important institution lekufuna singaso sonke isikhathi ihambe eqinisweni ngoba influencer impilo debantu. So kuloko lokusho ukuthi kuthiwe Swaziland is noma ke Swatini is a home of fun. Kuzanywa ukuthi umhlaba ubona ngazuthi eSwatini into zethe kahle. Kube njalo nakusa kuba netindzaba letingasiko mnanzi. Ngako ke Msuthu le independent media lokuhle lokwendekile ngoba kufuna sibuke kusisusuka aphi sesikuphi manje. Masikhuluma ngeabsolute power, sikhuluma ngemuntu, sikhuluma ngemandla la kulo muntu munye. Lokuthi lo muntu bekabambe iparlamente, abambe inkantolo, abambe le executive ne media ayibambile. But inyalo sesikhonile kumuca yinye iarm noma ke lunye liphiko lolumxoka kakhulu simucele media because lena yakhe se useless. Kangangokuba imedia lesengiyona idrive lelive lele online. Kangangokuba noma kuphume indzaba abantu bamela ukuthi yokhishwa nginayi imedia yabo. So kusho inyalo sesimukile ke Mswati lamandla lunye licedu lale power. Sasale power sayinika labantu. Bantu bakhona ke kukhuluma bakhuluma into abayifunako. Seyibantu ke le power lena expressa after the online media. Kungako ke lo mbuso wakhe sondenga ngoba sokusecedulwe le fourth estate. Akasakhona manje kuyenga labantu ukuthi yena ulanga ulwadle olukhulu kunjani na ichamuka le media lena yakhe ithi Swaziland is the home of fun. Ichamuke lena ikhokhetha ithombe nama videos kuthi akuhambi kahle eSwatini. Ngekwenta njalo dawubona sadaka zabethu umhlangano. Dawubona UN mina nje mavikili la ndlulile ngishayelwa baka UN. Nakhona ke bangishayela bangikhuthaza bathi edita sicela ukuchazela lokho ukuthi sesibonile ukuthi indzaba mbambati lapha kuwe. Nathi noma sente ama reports siyabuka lapha ukuthi uthini. Titsini tindzaba. Kwenda ke ukuthi ke Msuthu lo hulumende lona nakaphe questionwa ngendlela liphuma kule media le. Bese ke asoyayoba sofaka ipressure kule yakhe ukuthi counterishani phana nithi sekuhamba kahle. Because kufuna kudungwana into leseyivelile.
So we need to understand ukuthi letinye tindzaba ativeli because timane tiyavela. Kubanjwe imihlangano lapha ka-captured media mina ngeke ngasebenza khona. Kubanjwe imihlangano ikhukhwe le nje ukuthi indzaba afuna ibheke le. Yabona? Unyalo kuphonyuthwa bugano. Kubhalwe lapha kuvetwe bomake bahlekelela bagidza. Akuvetwa ukuthi khona lo bese uyashiya emhlabeni lehlane. Propaganda isebenza kanjalo. So nyalo inkinga lababhekana nayo lenkulu. Abakhona ukucontrola le public opinion ngoba sebamukwe le power ya media. Sekuseleke manje ke ngoba phela bese lifungathe live ngoba neparliament nayo bese ivele ishisa but babopha ke lo 2 MPs. Base bambopha lo 2 MPs unfortunately bebathitshele ukuthi batabese sebabopha nalo editor. Wangakhona ukubopheka lo editor. Lwasalo lonye liphiko solomane lubanga lo msindo ukuthi akuhambe kahle eSwatini. While laba bangekhathi. By so doing, lama political parties ke ngiwo kanye ngeke ngachaza ngicala la ngathi le media lesinayo le is an effort yala maswati. Lamanye akhona la kule movement, le pro democracy movement. Different people have been supporting ukuthi bamane babe ne voice. So we hope ke ukuthi embutweni wa mavundla ukuthi yini lengentiwa bantu to protect the media. Ukuthi basinike indzaba sti expose. Nako yabangakwenda. Lama sanctions labawendako mina ngiyamajabulela lokuthi nangabe umbuso imposter kuthi uyahlupha. Ukhanzela sengandlela tsite lempilo yakhe. Ayisabi normal naye eve ukuthi athi sengiphoce bantu. Sengiphoce live. Uma singachobeka simasothi sibambisane kuloko. Ngeke ngisho kusibendeni ini but ngijathuliswa ukuthi labanye noma bangakendiwa lutho. Ukwenza nabathi bangene ebhange bakhanza singeli comrade labangalati bona babona sisi njena lapha kale bathawuna ngisisi utosita bambona sisi angabahlambulukeli because uhlupha live lo mfu igcine impilo yakhe ingasiko kahle. Lokuthi simaswati masingabambana kanjalo ade nje umuntu wavetwa kaSwazi news ukuthi udubule abantu impilo yakhe ngeke ibe mnanzi. By so doing you taking over the power. Ngoba mswati akaphumi lapha ephalaze awuhlukubeda abantu ukeep order. So if we continue to sanction these people labenda kuthi mswati abe inkinga bagcine sebamkhweshela nabo, we will win this thing because uze naye nje ukhuluma ngekudvala utsembena abantu naba lokuthola lesithi bosisi bethu nabo umzala bethu nabo banibani lesithi nakathi ushodelwa imali yemfana esikole ashayele mnaka ZweMart maybe poison nomunye simside but nasekangale so yena so ngumfana wengosi yena sekangadubula ngisho abhekise malanga kuwe. So emaswati ke ngicabanga ukuthi mavundla kulombodo wakho mina ngawakhuthatha athi emaswati akachubeke abe lubumbano umumvu lo enemy yabo bamsangishine bamende ukuthi angadiva kuphila akhululekile la kule live leli lethu sonke. Yangaze ngakhumbula inhlangano kuthiwa ngelethu sonke. Ya siyabonga kakhulu.